do this. Kapampangan is a language, not a dialect. Kapampangan has its own set of unique grammar rules. Kapampangan has its own unique script, and so on and so forth. Pantunan at pakisabiantala ring facts about the Kapampangan language and our people in this very special episode of the We The Local podcast. Palubme, bro. Palubme, moves. Nakatakas na first time mo? Ali, mag-play ka yan, tas stinger, tamo itang mag-play ka yan, tas stinger. Pero audio off tamo na. Bakala, salamat, Chester. Ali, maka-on niya. Yan, nice. Oh. At yun na kami. Hello, Oy, guys! Chayay, salangin ko. Oy, Chayay, salangin ko po yung With The Local Podcast. Today is May the 5th. Numalbi kayo po live from Facebook. Please consider clicking or tapping the share button. Baka tadarakal tamo po. Nung nakamon po YouTube, watching this at a later date, please tell a friend about us. Pota, abrienta kami like you do. Bago tayo po mag-umpisa, we'd like to tell you that this episode is brought to you by Wear Kapampangan. They are our podcast sponsor. You'll hear more about them later on in the show. Siyempre, special shoutout mo rin karang kaya kaming Patreon sa patreon.com/WeTheLocal. Karang igaraga na susuporta kaya kami ka rin. Kaya biya ko na po rin yan eh. Gayan. Kaya biya ko na po yan eh. Kerbitang Patreon na yan. Yung ikimitang Patreon na sabi, gawa tang makanta ako. Dapat rin makanta ako. Okay, Kebs. Okay, ito. Siyempre, kaya biya ko na ng kukutong yan eh. Kaya biya Bruno. Ito, may gumpisan eh. Hello guys. Kumusta kayo? Iki-ita. Nung iikit, dusog i-rewind yung bagyabay kay Linto. Solid dyan. Dahil salamat, Chester. Gawa nitang kaya kaming kay. Inabi na kami MCU. Wapin. Ay, inagay pala. Inagay kay MCU na kami rin. Ay na, mayap. May kaba na buwak. O ito. Namiss ko na yung Pilsen. Celine. Ika Celine, ano nga miss mo? Hi guys, I miss Dayo. Ay. Pero kami miss na eh. Tantao San Luis. Kami miss na niyan. San Luis. San Luis is always in her. Detamplays dan San Luis. Nita ko San Luis. Nakarakal pala place dan. No? Solid ka rin. May nuli kaya pangkay. May nuli kaya bulig ang bongkay. Aliti kasi dinagit eh. Kaya sabi ko, Kenya, Rika, mo kanyan mo. Mayasan pala Kenya. Niya pala buri na sila. Hindi malanam mo. May kisaki ako sa akin. Wapin eh. Mananda, bal may nisip ko na itaw na yung mga nanunda ka pang dagitan bamban. May kaya pang challenge ito eh. Tsaka bamban. Siya bamban ni Celine. Taga-bamban ko. Bambanatics. Karang bambanatics. Pero ining kaya ka mo guest tonight, mas malawot niya kayang bamban. Yung kaya nga. Paniki. Okay, kaya biya po ganing bengay ni o nang abak kaya yung National Coordinator naning for Culture and Heritage naning National Alliance for Filipino Concerns and former Director of Operations kang Bulusan Center of Filipino Studies kang UC Davis kang pong California yan. Ladies and gentlemen, kaya biya po ni yung metong Kapampangan advocate and metong YouTuber mo rin i Mr. Kirby Araulio. Kirby, kumusta ka? Kirby! Hello, Maya Pabengi. Ayan. Or Abak Kenny. May payabak ka? May Pabengi ka? O yan. Nang oras ka niyan, Ken? Yan, anong oras ba? 6:14 a.m. Agli. Bayo tayo ng oras. No ka rin ka? Choco. Choco kay Davis, California, Lelening, Sacramento, malapit Bagya, San Francisco. O ito, balutayangan po ito eh. Itang ating Western Union. Sabi natin Kevin nandun. Kaya pala. Mag-track ka mga 7-Eleven. Hindi 7-Eleven. A-line. A-line. Alaring A-line. Pero, tagano ka rin Angeles ka? Angeles ka, Curbs? Wah. Di ba ito Angeles? Di nagul ko. Nonim bali yung matu Angeles? Ko Balibago. Balibago po ang LNS. Ito yan. Balo na itang A-line ka pala talaga. A-line ka pala legit. Wah. Karing ka sa second checkpoint na. Wah.
Taketa, dinagot ko checkpoint. Kumusta yung sitwasyon Ken Ngeni? We all know that US is one of the, if not the epicenter ng COVID-19 virus. Right now, we're currently. So, Check pa yung COVID tracker ko. Latest shit. Kumusta yung sitwasyon Ken? Kaya kami nunokorin ko, okay naman kasi medyo secluded kaming bagya. Palibot na rin palayan kaya kami. So, intervals na rin bali, mga laut na. I mean... Alin naman, bagya mo. O na yung mismong city na nunokari kami kay Davis kasi kaya, college campus siya. So, kaya, bala mo nga pinig UP Los Baños, Kenny, US. Okay. So, makapalibot na rin guys. Medyo safe pa naman. Ala ko pang balong infected. Pero balita ko yung California yung minunan diling may kaya. May lockdown, totoo ita? Anyang... Anyang magumpisa? Magumpisa, mabilis lang chemo-train kayong gobyerno. Mga naning sitwasyon kaya ng lockdown. Kaya kami kasi per barangay, ating magbante, kay per city, pwede mag-cross. Kay atin mong time nung kapilang mamalengki from morning 5 a.m. to 8 schedule. 8 p.m. ka pwedeng lumal, ting curfew mga yan. Kaya makanano ka? Kaya ninong nokarin ko, medyo wala mang lockdown. Naman. Wala ka pa rin. At tingaliwang city mas strict. Lupa ng San Francisco, strict lang ka rin. Kaya ninong lumol ka again anong oras. Wala ka namang curfew. Kaya city, ating kung balo ating curfew. Ating kung kalugor sa Biana. Muli na ako kasi mag-Cinderella yan kasi 10 o'clock at yun eh. Kung kaya kami ala naman. Palagi ako kasi uling ring governors. Alang liquor ban kaya kami. Liquor ban. Tabalo ka rin Aliwang City. What a kasi good news. Ko may grocery tang king makapila kaya rap ko metong yung karting wine na selling. Ate ko kutang, yari ng liquor ban kaya kata mo? Ali pa. Kasi ating mag-circulate na video. Yung balo latest sheet. Kabubuklat de. Tametong aisle kay tang loko di tantela kay magpalakpakan na rin tao. Wala man unveiling ang artwork. Sa GCQ area yata pwede na. GCQ. Ikata mo kasi ECQ tampa eh. Okay. Kasi FCQ na. Very few Mating malbe GCQ ken. Siguro doon yung ngayon kayo mag-shot. Wapin. Maririya kami. Ali, I think itang kay Kirby kasi maing sitwasyon da uling in governor na yata ilan ang bala na uling federal government yata medyo big hands off na arangkay kasi mas balo da rin kang governors in gagawan da compared ketang orange guy up there. Anyway, easy. Okay. Anyway, at guess tayo sorry. Guess tayo po Kirby ngeni. Uling we have something very special to talk about. Malwat mineng kasabi Kirby siguro first year na paning with the local kasabi ko kilala ko online. Sabihan mi na makalano tayo mag-collaborate makayan. Ngeni pong may ka-pandemic ngeni kami makayang busy na yan I got me baka tapi sabihan nila rin facts about the Kapampangan people and the Kapampangan language and the Kapampangan history that you probably don't know. Dakala po kasi rin palagay mo Kirby, why do we have that kind of ekbal mga kaya sabihan tang bala mo laps na what kaya nakalan ka rin kaya katamong Kapampangans. Not even Kapampangans but other ethnic groups mo rin kaya ng Philippines. Ot talabalo, ot emilabalo. Ikatamo, talabalo mo rin detang kaya katamong specific histories about our own peoples. Kabalo kaya ka. Kabalo kaya ka, Kevin. O kaya ka mag-research. Kitang ko ito. Rapid. Actually, ito. Google ko na Google me na Kirby Araulo. Sepa. Ing managol sigurong
dahilan itang yung education system tamo tuturo marakala tuturo kaya katamo tabalo ngayon tuturo da kasi malawat na ang laki pero nga joke kaya tuturo da tang waves of migration tama kanyan tang nita Aita kebat reng Indonesia kebat Malay orang ireng Indonesia po Malay metong lang tao din kalupatan impeka at tandaan ko ketang pre-colonial history ng Philippines is may buula ret ang land masses kebat mga tanamig cross kebat Aita people lapit that's it after na nitang one 10 minutes of discussion about pre-colonial Philippines it's a month-long discussion about colonialism and itang history tama with Spain. So, makantaw, why don't we have that kind of data or etala mo bibida mga yan? Etala mo bibida nung tutusin marakal ta data marakal makasulat oneng itapin eda tuturo tabalo bakit I mean ati kung suspect sa nung bakit sure kahit ang metong kong research kanta ng mag-aral ko kay metong ka rin paper ko tungkol ka rin school system Pilipinas pepa talaga rin Amerikano so it's not what do you call this academic yung pamanuro da kanta yung awas da kanta industrial education kasi burida ka rin Pilipino kanta burida maging lang workers efficient workers Pilipinas instead of like learning how to think intuturo da mahanong gawang basket wala mong factory yung eskwela mismo na itapin linto ya get ng research kung may ganyan pang factory ring eskwela kanta tang kunwari mo project lang gawang basket pero pami sila dala kay America ng American companies literal palang gawa ng factory na literal nanuno kasi reta subject reta home economics ni pero data par inuli tala par promise ako rito short sa gawa ginawa ko nung shorts pajama ka inuli ko seryoso ginawa yung shorts pero may gilang puruntong kayo pajama ako redistan ko kay cross stitch crochet yata. Ginawa kaming bag, crochet. Parol lagi may parol nan pa kasi. Parol anyway, minuli ko la. Ito bisali ka rin Amerikano. Si Map. Wapin na. Uita, meto nga karasang kanita nya we're so like lost in the dark like ABS-CBN. Sorry. Sorry. Burikula din kayo mo. Ale, burikula. Galing la. Okay. So, sign off ka tang oras Kenny. Alita mo. Alata na. Mga ilang prangkisa. Okay. Walang prangkisa. Press freedom we're protected by Facebook. Anyway, Anigurado. Zuckerberg dam. Metong karang reasons at ni Kirby kasi metong yang karetang woke people about our Kapampangan history actually migated ko ketang lecture mo kanita Kirby anong karakalabalo as in solid and makanyan mo rin itang bala mo gagawin ito try ming gawin kang with the local is we want to educate our viewers mo rin about them being Kapampangan. Sa aliya mo offshoot of pagiging Pilipino din Kapampangan da. At ikaw ito nga interesting kinwento kanita that really struck me. Ali itang metong kareng interesting metong karetang interesting. Adwayang oras ng lecture metong yan. Ali pero itapya ka memorable. Na mumuna la palang Filipino group Reng Kapampangan migrate yang kay US. How did that happen? Bali rin yung kwento kaya. Feeling moral malbigay na interesado ka niyan. Lalo na rin ating kamag-anak abroad niya. Kasi may di ba tingin ka na ganang ngayon? Anti mo na silikot na handa ka. Sinong balo mo mag-discover kay US?
Palagay mo. SpongeBob. SpongeBob ang po eh. Hi, Patrick Star. Wow, Ali kasi usually Usually. pag iba i Christopher Columbus sa Damanya. Wow, yan yung tiro da karang textbook eh. Wow. Wow. That or nung aliwaman niya ating mga Native Americans migdaton na ka rin retang the Lone Star Wolf po the Little Tree na mga tang kaya ngayon retang Native Americans pero penula ko lang mo. Pero ita kalupad na retang historian Google sa ko no Menula sana mo. sabi mo hindi na Google ko pa secretly. In Night Wolf para po Pero Kapampangan la pala, minunang miras ka rin. Kareng Talaga, Filipino wa. Parang Pilipino. Ay naman kareng kang Christopher. Minunaya pang Christopher Columbus sa Mulala. Meliliyay te bala na chuya kay. Alway man pa to na. Liway pa na in kay ikatamo in Spice Islands in Southeast Asia pa na. Miras siya Cuba, bala na rugo chune Asia. Oo. Anyareng Native Americans nga aus the Indian. Kasi Racist bala nga. siya nala Indies. Wow. Racist yung animal na. Anyway. Racist Oo, yang mula racist. lang Melili. Wow. Ito mumunang ano kayang kwento yun? Una kaya pa yung mumunang English speaking king US. Dintang la ka rin 1600. Banda 1600 Ing mumuna dang i-celebrate the caring Thanksgiving king US. Itang pasasalamat da mo ka rin Native Americans o Indian na may pepakan karela ng manopla. Even though the real story Wow. Even though itong kwento na nita, pemate doon ng Native Americans. Wow. Thanksgiving yan Marahal karang maputing mag-celebrate Thanksgiving. Ngaws the Thanksgiving or un-Thanksgiving mga yan. So, mika mas walking na. Dintang Lareta, 1620. Yung awesoming pilgrims. Many but in England. Dintang la Plymouth Rock 1620. Pero nung lawe mo la reng Filipino o tao Pilipinas kasi eta awesang Filipino kanta. Kaya liwala palagi yung kanta. Yung mumunang Filipino dintang US. Technically minuna ng dinog pa King America, King Continent ng America, reng Bisaya. Okay. 65 at yun na lahwa. Na anong purpose do rin ng Kaya cruise ship la keng galyon. Keng kareng barko na rin Kastila. Cruise ship ka ng Bisaya hanggang 1565. Kasi yung 1565 colonize sa Spain kay pa Visayas pa. Cebu, Panay, Macanyan. Okay. Oh. So, pa Luzon. So, yung 1565 or starting 1565, 1560s, 1570s, rin dudugpakan ta Mexico, Filipino kaila, Bisaya la. But yung 1571 may conquer ng Manila, yung Kapampangan. So, manibat naman ka rin, Kapampangan na lang rin, kaya beda rin Kastilang mag-sail across Pacific Ocean. Kaya ba't yung peka mo muna maka-record Filipino dinugpa o mig-landfall tinuklukin gabuna ng USA ngayon reng ausan ng Luzones Indios King Morro Bay malapit King California malapit kami bagya talaga okay. Kaila ausan ng Luzones Indios na notes Mandala. Note taker. Mag-minutes ko. Dintangla, 1587. In Morro Bay. Late lang Eda balo nung nanulalagyo kasi rin Kastila, edo na masusulat rin makanyan. Alalang pakialam na nanulalagyo. Balo nalalagyo. May itong lakarela. Para kaila rin, cruise ship lang. Eno man, makasulat parati kanta reng lagyo na Kastila. Pedro de Unamuno yapi ng captain na nitang ship mag-landing Morro Bay. Yung purpose is to explore kasi kanita yung California
Kaya pa sakop na rin Castilla, kaya pa kumbaga kanya pang indigenous o native people. Da pa balo balada pinto in California island Talaga? Actually, in lagyo na ng California kaya Uling, ala pang exist na mapa na. In Balada Island Jamu. Balada Island Jamu Maragol. Da balo Landmass na pala do. Wow. So, in purpose kasi in King South and in California, yung Mexico nang yan, yung Baja California. Bala mo lupa yapin island, Makabayan Peninsula. So, burita nga ba doon, makanano yung King Babo, in Alta California, in North California. So, ito, pepadaral lang expedition, kaya ba na rin Pilipinong big explore. Yung Milyari, pati Pandora, yung Filipino rin Luzones Indios, mag-explore by land kasi balada. Ating mangutang, sorry Kirby, ating mangutang iyalan sa ko. Detang igurot na dela da New York bandang 1900s. Naita na yan. Itang penga biddo kay zoo, human zoo. Pinitang ating mag-viral retang pictures apin deta. Apin deta rin ating penganak ka maka gapos ketang. Wow. Sika ita picture ita. Display la Ito saralan 1900s. Wise meselin. Nanganak to. Makakalabos na rin. Sige. So, nano itang purpose daw kami? Bala mo kailan ila retang mig-build ketang ships? Anya tiki dalaren makanya. Itayeng metong Balumi, ring galleon ship na rin Castilla, Pilipinas. Sabihan, siyempre nga sa Manila galleon or Spanish galleon. Pero ito to, Gawa de Pilipinas. Gawa de Cavite, using timber or hardwood, many but pampang. Talaga, okay. So, pamututan do rin. Assembled in Cavite. Wow, pero tara raw materials kay. Wow. Materials from Pampanga. Kaida, drag na lang king Manila Bay, manibat Pampanga mapunta. Kasi gagato naman Wow. Ing kay kasi milaban na rin King Babo Dutong. Reaction star ka ito, milaban lang rin Babo Dutong. Magagawa din. Ali, ing kay kasi, ing reason kasi, ikita mo kano retang gagawa ka retang ship sa reta, uling taga Pampanga mo pin. So, we had that, we already had naval expertise even before the Spanish came here. So, meto nga po yan karetang facts sa etang balo na itang uling anyapin puro Spanish times itang balo mo. Etang balo na before the Spanish came, biyasa ta na in naval techniques. Anya ikatamo itang kinontract na rin Espanyol to create their ships. Mayabang tamo Nya po tang first time you can beach kay magtaka kayo. Biyasa ko tambing kawe. There you go. It's in your blood. There you go, in your blood. Tatang may Aquaman. Ay po sigurado, tingnan yung kamag-anak ka, seaman. Tingnan yung kamag-anak ka, seaman. Successful na Pampangan la. Iba mo Nungaliga na. Tumaralas. Bapang boy. Shout out ka rin seaman ngeni and sea farers na si medyo affected la uling kang COVID. Ito yan. Madakal. Anyway, nakasabi ako, ketang barko. Ang gagawang bangka, actually, yung pekamatwang artifacts Pilipinas ay apantunda ka rin archaeologists in Candaba ads. Stone tool yung gagawang barko. Okay. 5,000 years old. 5,000. Nito, around na nung time. Alaya pa mabiyan. Alak pa. Hindi pa na. Alaya pa after pinatubo, before pinatubo. Ito yung bato mo. 5,000 okay. 2,500 BC. Maitor. May piano rin Maitor for yung balo ko wala pang pyramid kante. Talaga? Alam mo na, mukhang kakain okay. Pero recent yung discovery ngayon Kirby. Aliman? Balo ko 60s pa yata. Mga yan. No Corndeget. Kandaba, okay. Cool day Kandaba, Tutik mo yung gabon Kandaba, malambot, tuling mabasa
Wetlands, Wapin, kita kayo. Wapin, Balo ako talaga pumunta ka rin. Kita ang Sa left, labas ng wetlands, yaking ang double. Welex. Pero interesting to kasi kanya pinasanda katang Kapampangan, basically uling ka rin. Lele. Hanggang ngayon idadala tayo ng lagyo nga ito. Pero maral kaya kata, may dabalo at ausanda katang Kapampangan. Ang word pala meaning striking or the Pampang, so yeah. Wareng. Uling taga Pampang Pampang River. public market. Wow. I mean, kiba na tao talaga. Ba't ka na Corn. public market? Wow. Happening. Yung pala yung kita. Wait, tapit. 5,000 years ago, mag-sale ka na. Mag-sale tayo na. O, imagine that. Ang balo ito. Balo rin yung mga data. Most of them wouldn't probably even know na itapin na niyang pe-welcoming video and ikit ko Kirby ng research na ikit ko rin na may welcome video 4 years ago that Kapampangan is also a language, not just a dialect. Metong niya ka rin maragul apis sabihan yan. And actually, metong niya ka rin peka trending ng video sa niluwal kang Facebook mo rin. Na hanggang ngayon, ipapatenda pa rin kung mag-comment. Hanggang ngayon, ipapatenda pa. Bala mo problema tamo itan itang mag-present na kang facts at ipang mamilit pa rin yan. At ipang marahal. Marami pilit date oning emula rin na blame uling lalo na reta mga ato sa biyenda. Oning na mega. That just shows na Mexican la panindigan din Kapampangan. Unang panindigan. Panindigan. Yan mali na buset. Hanggang mali siya. Solid Kapampangan to. Curious ko muna Kirby kasi ika at miras ka kitang point siguro na probably that's a frustration on your part na anya siguro panag-aralan mo itang you want to discover more about yourself mo rin. And is that why you got into studying history and all that stuff? Well, in terms of getting into history, malawat na ako pa mahilig na ako history King Angeles. Kasi kaya kanta yapo ko yung akto. Wow. Tourism officer ng Angeles. Wow. So, makaikot yung handa rin kaya yun ang abalo rin history ng Balentamo. Okay, but oneng hilig ko na history in general. Agyan ng anyang undergraduate ko kay UC Davis, yung pinag-aralan ko actually is Latin American history, ampong East Asian history. Wow. Well, there ala namang klase Filipino history or Southeast Asian history. So, focus ko Latin America mga yan. Pero marakal parallels kay Latin America mo Pilipinas. Wow. But anyway, itapin inyang babagya isip ko marakal ta history king Pampanga alam mo Balo. Sa makanta. Nga ito may research na ako kalupan yung kulitan. Wow. Nako pa hakit ko na pero balada baybayin mo makanan. Wapin. Recently pa mo ating post kasi kay Wikipedia na ning baybayin page maka-under tamo ka rin, maka-under yung Kapampangan which is wrong. Aliya po form of baybayin in kulitan. It's another form of writing entirely. And these are am I correct to say na Burmese? Basa niya kasi ni. Yan. Basa niya kasi. Out of print. Out of print niya kasi. So, yan metong yan karitang indications o tatin tamong sarili tamong language is the existence of the kulitan script. Nung alaya po yan, medyo yung i-prove it pero it's there. And some people are calling it ancient niya yan, tanya kailangan gamitan. Aliya po, indigenous script po. And it's really the way on how we're supposed to, or it's really the way how we communicated back then. Alata namang, anang karamahutang kaya kami. Letter C or letter K, mga yan. Nano yan talaga spelling. Q. C, Q, or K, mga alapong mali ka rin, alam mo rings to, mga tayong pag-ibat. Rings to po. Kasi yan naman.
Are there any other stuff that you found out that most Kapampangans don't know? Marakal. ne, wa. I ming metong karetang minuna akong ilben na videos mo itang and I think yapin ni peka most viewed mo itang about the nanyak sine the Lupang Hinirang. Meto yung karay mig viral kanta. Itang Lupang Hinirang naman talaga Tagalog pero naman talaga Spanish. Ituturuda kaya Spanish poemya maging national anthem kabat na din Tagalog pero ito in original 1 year before the Spanish version was written itaping Kapampangan version ng Labwat Mapalad. 1 year in difference na. 1 year. 1 year difference. Yan ang pala balo na Celine. Dapat mag-acting ka na kunwari balo mo na. Dapat tila sinabi ko. Patangin may balo, serious ka mo kunyari balo mo na. Ali, isilin itang counterpart na rin kahit tamo. I-counterpart na rin audience tamo isilin. Yan ang live reaction na. Reaction, okay. Yan personification. Ako naretang masyado ma-pride na burida baludangan na. Sige. Iyak ko itang curious cat. Sige. Dapat pala president tamo yun. Bayo tamo big on air. Busit. 2020 na kailangan talang i-represent ng Waring. Go ahead, Kirby. Go ahead. Viewers. Go on. Labwat Mapalad. Lupang Hinirang. Ngayon, bawaling illegal yung pamagkanta ng Lupang Hinirang nung area Tagalog. Utapin. Which is problematic kasi muna 180 plus na ring language Pilipinas. Kadwa, in original, naman Tagalog. Nung kamuha namin Kapampangan na kakanta ng Kapampangan ng Lupang Hinirang o Labwat Mapalad, malita kasi yung original Kapampangan niya. Kay, paituran kayo ng Labwat Mapalad. Kapampanto namin natin kung basa ng comment. Kung basa ng comment. Rain Sigwa. Salute kang Sir Kirby. Kahit Tuneb, US, Biasaya pa rin mga Pampangan. Karakalan akilala kong Pilipino kining US. Kutnangan ko lang nung magtagalog la, alikanu, akalingwanda na, pero potang mag-English la, bali ko la. Aliya pa rin po biya sa magtagalog ni Kirby. Alina po. Yan naman, kalupadere ta. Biro mo po ita. Matutoy ta. Hindi kasi yapo ko, bawaling kay Kene. May na ako mat. Strict to ya bri na mga Pampangan. Wata marigilya para mo. Kaya may keno 16 years. 16 years na ako Kenny. Kaya iyapo mo kaya may ken. Nyang bayo kong ng Kenny para makatok ng King LA. Kabat Kimbalena bawaling Tagalog pa. Bawal sila naman Tagalog kaya kami. Bawaling Tagalog, bawaling English, Kimbale. Kapampangan mo. Nung biyasa akong Kapampangan. O rin wali kong mibait na lang US, Kyla, safe la. English na lang. Sabi na mo, actually, ako peka anak nung kanino yung mag-apply tang Batasay ta. Ako yung last airbender. Bawal English. Iba pa ko paksabihan ng isang English pakibata nga po. Dead maya. Ikit ko na itang date. September 1898, niyang gagawa lang Constitution Malolos, Bulacan. Sinulat ng Mariano Proceso Pabalan, Ibiron, o Pabalan, itang Labwat Mapalad. Pabalan na Kapampangan. Sir Jason? Sir Jason. Ay, Mia. Kay ancestor Mia. Bapa kay actually Sir Jason. Okay lang. Wapin pala. Ancestorya pala. Kay yang mag-babysit ka ako kanta. Yung mag-obraya pa Bubble Gang. Ngayon mag-babysit na lang, kambal. Kambal? Kambal na rin babysit na ngayon. So, sinulat niya. Sinulat niya kay Bart. Actually, nanilagay niya, Palma, sinulat niya ng Spanish. Best friend niya kay Pabalan. Jose Palma.
May best friend na rin, Ipabalan, Ipalma, Ampoy, kay Crisostomo, kay Kwentong Soto. Facebook na. Were they contracted to write the song o sinulat demo out of their own? Sinulat demo out of patriotism, mga yan. Okay. Kasi Wow. pin, Kaya kaya bela ka rin patriotism. revolution. Diba? Kanita niya, okay. reng mga to Manila. Sinulat niya kasi kaya bela kitang revolutionary sila naman. So sinulat nila yung poema ini. Ang pang ala namang naman tang mimuay Pabalan kang Palma kinopya may sinulat ko mga. Naman tang bala mo, sige, translate mo yung Spanish mga yan nung lamentab ng masanto niya. Kabalita yung inadapt ng Ginaldong. Kasi kanita lang namang issue. Namang issue about Tagalog or Kapampangan yan, eh. I mean, ala. okay lang. Pamagyasis ito. Ante ala pa kanta. Binigsune pa lang maging Kapampangan ng Ali, Kapampangan yan talaga. Bigsun niya mo. Ali, I mean, itang kakantatang ni. Oo. Ano ba? Anita kasi, Sa tingnan ako, Kapampangan yan. Wah. Nyapin, naman yung mga nung translate may aliwang kay language kasi pante-pantelakan. Kitang Kapampangan version na dimdamon na. Ating recorded na magkanta. Bayo na lang ng recorded. YouTube, marakal. YouTubers don't know. Kasi kilala mo. Tabalo ito. Ng YouTube channel. Anyway, ang connected jacket ang kutang ko is ikiitang ka Joey Ayala. Itang reconstruction na rearrangement na. Kasi balam liya ka ng match. Ating words na anti mo kitang ating kupong singsing. Botang sabihan tayo itang ama na. Panitay sabihan ama na pero alam namang word na ama na. Dapat ama na yan. Alam mo ang tayo sabihan na. Malila diksyon ng everything kaya Tagalog. Kita Kapampangan version. Swak yan na. Haya. Swak na swak yan. Kasi made for music. For that yan. We have to listen to that. Wapin. Wow. Interesting yan. So, revolution. Joke. Abang nung typing, mas malalam niya rin. Kasi actually, itang original intention na nilang writer. Lost in translation effect na. Nasa tang last line ng lupang nirang kapal. Isip mamatay. Nang mamatay. Nang may bulak sa ilong. Dahil sa'yo. Mamatay ng dahil sa'yo. Magpakamatay ka para kaya. Ingking Kapampangan kaya ang kaya kakengan pa mate. Mas kaya, mas poetic. Mas kaya. Mas pang pilibayan na. Bala mo, ating ang purpose. Kasi nang mamatay ng dahil sa'yo, itang mete akong uli mo. Kasalanan I'm mo. just a casualty. I'm just collateral damage. Kasalanan mo. Pero itang Kapampangan, I am it's a practice of sacrifice, ne? It's a solid for the love of the motherland. Ano pa kasi line keta. Basa ko niya muna. Sige. Kasi songwriter. Actually, merong yung episode din eh. Atake po. Okay po. Sige. Okay kami mo. Silid. Patang bigla yung the local now signing off. Bengi na. Okay. Boss na ang pagsimalisangan. Patangayari na ng kaya. Para man Kenny. Muna. Pasiran mo na yung ngaldo ng I mean. Akaliwan ko yung panulo kay kumoy. Magising tayo. Kabit na ka-speaker. Gisingan tala rin siping iba. Pari ko yan. At least yung masasuras ko yan eh. Pari ko yan. Sarap. Sige po. Basta niya po. Ayan. Hindi ako. Sige. Labwad mapalad, mutyaning lalong sampat, ng dayat malat, at kami sa puwa. Budning sultana, ginunang malasya, malenana, ning tapang sinta. Karing batis, bulok, kakenan, uluwit, pulong dakal, bitasang makalimbangan, yang kekang timawan. King bandera mong maningning, at yakutan dareng taksil,
kapilan man ekulimlim ingaldo between. Labod dingaldo sinta tepangan. Mayumong diling kaya kakemye, yang ligayang kaya kang tekeng panyang makay ko malalam yan. Pang panyang yan, yung kaya kakengan paimat. Yung labod mapalad ng Mariano Proceso Pabalan. Honestly dyan, kapit ng word sa limantin dyan. Pero tingnan pa naman na nino man sinulat kanini. Ito kitang puso na itong wala nang balot. Itong sasabihan na kabayat na. Yung tanda ng kumugeng akbal, huling sigurong may binwastana na dodo kanito po tang elementary ka. Dapat ka malilate kasi kailangan ng kanta ito. Kantame mo. Na, kailangan yung pumila kailangan yung kanta kay kunyari gagalos book katang teacher agin na mawala na itang meaning na nitang pata magpila kayo katang back elementary. Mas nating yaping impact. Agyan binasa na mong Kirby and napamangkin ng tanga. Alay pang background music niya. Pero poem yung originally. Song. Ito is kung kinantake pero i-reserve ko niyan next time. Thank you, Celine. Anyway, Kirby. Salamat. Kanya po podcast me. Mag-practice ka. Arupo talaga. Abalan niya, guys. With the local. Signing up. Metong pang panayaming sabihan, Curbs, about the Kapampangan language, about the Kapampangan culture and history. Reta mo ring kahit mo, retang industries na liban tamo kanita. Balo ko ng talbi kami takeni at binisitang metong famous sa Kapampangan industry. Ganyan natin pa rin gagawin. Kwento mo kaya kami nitang binisita mo. Kaya pokpok. Palit. Ali, kay ako meron sa Sindalan. Sindalan reta. Tampay talaga ko kanya Sindalan. Pero may nabadla betis yung pamilyada. So yung nga man na pong Kirby kayo ni magpukpok na aliwa po itang pangiles. Aliwa. Ay, metal. Legit na rin eh. Although older kay ito. Older profession. Way back. Since the world began profession na ito. Aliwa po yun. Metalworks siya po, Metalworks. Ali po pictures of the 1997 yan. King Aldo pa yun. Aldo. King masala da gagawin kasi nangagit. Anyway, dahil. Kailangan daw. Sa tang pukpok ni tang kay ni tang bakala. Ati kung interesting ka kwento kan sige tuloy mo. Martilyo. Ngayon ni associate tayo kareng pisamban, kareng altar mga nyan, kareng karosa, kareng beauty pageant mga nyan. Nung kutna mo lang isip kaya ka lang kaya tama isipan da wala kareng Kastila din. Kareng art yan. Pero nung level mapin talaga malawat natin ang pukpok kaya katamo, malawat natin ang metalwork Kapampangan. Sasabihan kupin para ko yung pinakamatuwang specimen na ning pamamukpok bakal mga yan matuwang document Pilipinas in Laguna Copper Plate King National Museum. Inisikat yung specimen ini kasi. Itakan yung pinakamatang paman by bate kaya pa-research na pa ning Indonesia yung gagamitan da kante. So, pukpok palita. Nung pakalawin, nung pakatadi may makananudeg, sinulat kay Tansui tang copper plate. It's the same tradition of how you're making pukpok. Kumbaga kaya mag-evolve na mo. Kumbaga malawat tayo nagagawang pukpok. And nung labi mo na rin apay-tundang gold artifacts kay Mindanao, marakal ba lupa namang bala mo makatamurin ng pamangawada by using gold. Pero ngayon, yung kakatamok pukpok kaya liwa-liwaling net ating brass, silver. Pero kanita, kaya ba yung gold ka rin pupukpukan ng kanta? Yung modern application na karing corona da rin kay. Chaning Kapampangan.
Nung ating ko pong kilalang mutyaning pampangatang corona do, hapin handang pokpok, okay. Ating ko mong share na. Anya kasing speaking of pageants, anyang milabasan, ating alid, tinry ko, pero aluay ting kwento. Parang haba na kabok. Try ko ulit. Try ko si Bayo kanina. Better me. Ali. Kaya, itang metotang contestant na Kapampangan, dinurot niya bilog a Pampanga. Merang pupuntalan mi itang pamamukpok. Ano yung balita mi, apalit lang. Apalit lang rin yung gagawa. Ang tagi apalit kanyan. Milabalo no ko, utang mi kanyan. Yung kilala dala as Pukpuk Boys. Pukpuk Boys yung asda karela. Sikat la rin. Atin. Pero aluwala. Okay. Sige lang, gulo. Anyway, kahit utang na nung alam Pukpuk Girls sa tinawag. Anyway, kahit kukutang nila ka rin. Let's not go there. Sikat la ka rin. Sa putang kutang nila rin. Noon lang po, na-hesitant kami kasi po tamis interpret dapin eh. Noon lang po reta magpukpuk kayo niya. May po sabihin, diba? Ang ilas la pareta, diba? Sabihin, ring Pukpuk Boy, saan ang mga niyan? Sabihin lang ito, kaya talang kahit pero inipat na lang, alwan lintala, sindalan. Sindalan naman, no? Rin sabihin dali. Pero originally ka rin lang, rin magpukpuk. Last generation, apin ditang Pukpuk Boys. Atin pang mitagan kayo itang balena, anyitang makasara. Kaya ikit mila kitang garahe da. Itang workshop ng mga makalatag lang mga niyan. Nakasanting eh. Kasi gagang ditang corona na pong igana-gana. I mean, anong comment ng Sir Sen Marcelo? Anang kay Sir Marcelo. Sir Peter De Vera ing mag-introduce to you Pukpuk para kareng mutyan ng Kapampangan crowns dati yan. Yan pa din Shan. Hi Shan, thank you for yan pala may kapasari, Sir Peter. Talaga, Sir Peter. Salamat. Yeah. Meto yung Apon, kung kasating gagawang Pukpuk, kaya katamo, kaya pipumpunan na gagawa na ng Pukpuk eh. Binili pass down. Binili. Pass down yun talaga. Kasi, yan may itong karang maging problems na mo kasi... May siya YouTube eh. Limerin. Seryoso na, may YouTube. Masakit siya. Halo pa ni Adobe, itang YouTube memo, karakala tutorial mga niya. Pero ikit mula, process na. Ginawa. Tintry kaya mo naman, masakit. Kaya nanitang baka lagi. Brass yung ginamit ko. Gagamitan ng choco ka rin. Brass. Bra, ne. Kitila. Ali multiple bra. Ali plural. Brass. Anyway, pero gagamitan na rin Pukpuk Girl. Easy. Alila gagamit brass ni Pukpuk. So, naging ibang podcast. Anyway, noon tuwagin din kay. Tayo? Noon tuwagin din yung silid. Magkanta na ka mo. Sige, magkarandam. Magkanta na ka mo. Anyway, noon do pagkit din. Karing altar. Karing altar. Pisang ba maragul ang ilas? Natablo. Ang maragul tama ka. Nakasanting mga yan. Dito. Karing matuang bale. Atin. Nakando gagamitan yung pamituan mansion. Pukpuk yung itang kaida. Ceiling ang pong wall. Pero makapintura. Makapintura lang mo niya. Anyay mo nga sabing bakal yan, pero potang pekalaw rin eh. Bakal mo itang makantang effect eh. Bakal yan, Okay, ito. Buwang kisami. So, kung takamasib ka nito yung pamang... So, pamakwal tamukan to. Yung pa mag-gain eh. Siguro.
Siguro, kanita. Parang daling sila pang makwalta niya mo. Pero isipa ko, kanyang parang daling ancestors ng Normal pre-colonial. yan muna. Normal yan mo kasi i-rank namin sinulat agyang slave mo maka-gold le. Ring mete at ilang gold mask. Ring slave maka-gold lang. Tanyapin, ating may matang ako ta. Tabaron nino. At kanureng Pilipino, agyang kalulula at ilang gold necklace. Mga kwenta sa dito. Batchain. Batchain. O itapin siguro kasi kung kareng inunuta mo, kay pipumpunan tamo, malawat na lang susunod din gold. And then, symbol ka ta, naman minimum ka kwenta sa gold o batchain. Yung sa to symbol ka ta, nung pilan ka kwentas. Oo. Everybody can have gold. Pero yan bawal. Wala mo levels lang. Depende na mo. Nya. Ating level 15 na ka tsunegening necklace. Ating maka-record ating kanong kakasal. Tabarno ka rin ng probinsya. Tabarno may Bisaya sa atin lang record ating kakasal. Makakaila ning karakal ginto susulod ditang babae kakasal. Kaya gumilakad. Sobra karakal. Sadya mo. Bayad sa makanta. Pero kasi ganito, it matters na. It matters na fight mo, no? Makanini kaya kakay, kakwalto naman. Is that pre-colonial? Modern application na nito. Mga nano karakal likes, bilang makanta. Followers. Naalala ko to, na? Sigurado nito ngayon, na? Kaya, nagkakakalitan ng kala kay cellphone. Alipar. Alipar, bisa kayong status symbol. Bisa kayong status symbol. Sali kayong work Kapampangan. Ay, magaling. They are our sponsor. So, in work Kapampangan po, ila pong sponsor na rin podcast series tamo at ila pong stores. 50 gold ni level. Ito mo gold net ambing mo. Ayun, kalupan na yung susunod ng Kirby. Available na po rin with the local shirts kang work Kapampangan. Available. Malapit na po hopefully after ng GCQ makapamalan sa pang ng work Kapampangan. Shoutout kong Alan. Available na po rin t-shirts na kang New Point Mall, Market Mall lang po kang Robinson Star Mills. And very ganaw sa Labron City po. Malyari na lang magpa-deliver. Din Angeles yata. Mag-umpisaya ka rin. Mag-umpisaya ka rin. Sigurado. Metro Angeles. Mira siya rin. Bamban yan. Wow. Ayan, ma-excite ka. Hopefully. Can Lele A-line. Wow, Lele A-line. So, yan. Idol daw aking Segway Kev. Daw aking Segway Kev. Sanang saralan sampang. Salan. Mano babes. Padala yung extra t-shirt din. Padala yung Ray J. Okay. Babayo. Boring mali-mali yung Kapampangan, Leleo. Hi, Bap. OMG. Yung Tagalugan. Randy ba, di ba yung Leleo pa? Wow. Dakal kami paboring sabihan kang Kirby, dakal pa malyaring kay. Pero, medyo pag-isa oras na sabi. Makabilis yung oras kayo ni. Mabilis yung oras kayo ni. Uling matikang panayan. Podcast kasagli. Podcast kasagli. Latang mo, anong Kong Ray? Ano ba yan po, Kong Ray? Kong Ray, mapagkanta mo ko next podcast. Abangan mo. Kanta niya ako. Kanta niya ako nitang labod. Kanta aking labod mapalad. Tapos diyang photo. Mag-unfollow you. Malbiar ni Bapang Jason Pabala, no? Hi, Bap. Hi, Bap. Musta? Larang kambal. Mag-baby siya. Kumusta? Sana nila mamuyat. Kirby, anything else that mo mayari ken? Nordola. Kaya pang lawin. King YouTube in kay ko The Kirby Noodle. In lagyo ko YouTube. Ayun ako kutang bakit kasi malasing ko kanta. King Facebook naman. King Facebook man tamo lagyo ko Kirby Araulio.
follow. ating kong page. Pero malala nyo kung ng ad. Basta lupa na kilala kayo. Wow. Nanumaya ka Ito nito. Keng. Nanumaya ka nito newscaster nalagyo. Tom. Pisan ke. Pisne po. Wow. Hi. Things Kapampangan din, no? Kapampangan yun. Hi, Kapampangan yun eh. distant ing naman nga po ng Kapampangan. Lola ng babae. Tama na. Wow. May lirang radyo. Tagalog lang na yung may liglang kakasal Kapampangan. Okay. Ito na. Yung Kapampangan niya na. Wow. Next one. Wow. Ika chan, si Nika. Oo, wapin mo. Kani ka na. Sabi ng Sir Sorry. Kong Ray. Sabihin ko na mo po tang mareplyo. Spati yung signal ko, Kenny. Rin, ha? Wow. Kaya Shopee ang marelasyon. Shopee ang pong Spati. Spotify. That's probably a cultural thing, but we can discuss that On another another episode. Spati episode ng Media Local. If you enjoyed this episode po, please let us know in the comments down below. Sasabihan mo, Kirby. Sasabihan mo. Alam mo, dano yung Spati king Kapampangan. Aso yun. Ano itong spot? Aso yun. Aso yun. Diyan mo na akong jaret ang spati mo. Matami nga nakingasi, oh. Diyan mo rin ang spati mo. Di ba, Peld? Lagyan mo kaya stripe. Banda. Checkered. Checkered. Solid. Okay, wala. salamat pa si Bayon karangay gara medal ben nung buriya po yung format ini nung buriya pong guest Kapampangan advocates, history cultural teachers let us know in the comments below no nino kung buriya pong magbalik kay Kirby. Ako buriya pa magbalik kay Kirby dahil ko mabalo kay. Sigurado imbitan tayo pa si Bayon. Basta may gising ko Basta may gising puro gumaranan. Either mas disoras tamo or mas maranan or yan. mas maranan yan. Okay yung ang oras ngayon okay yan. Sakto yan. Wow. Mabilis ang signal ka na Spotify money ni oras. Saka makapag-wait siya kay Yari. Awon Dakala salamat Kirby for great salamat. Wow. Maranon. Mo naman. See you po again next week. May sabi-sabi tayo pa si Bayo. Pagpapin bukas. Ali mo naman. Surprise. Nung manti mo mag-online kami. Action na kayo mo at so kami always facebook.com/readthelocal. Part 2 ka no. Anang kitling manaloto. Part 2. Definitely. Definitely. Ikit yung ginawa kitang app tamong kay kulitan app. Nung kay. Make free snaker di Miley. Okay. Maboy mag-freeze yung mapogi pa na yan. Puta mag-freeze ko either kubit ko lupa or na ano man O ito kakaba. Sige siya. Okay. Salamat po. Bye-bye. Salamat po. Be the local. Facebook.com.